waliyuyassira ban sopaja mempermudah panapa hadal kitab lahu eka andi talibil ilmi tadbiqa qawaidiha dak mempraktekkan banyak-banyak qaidana ulumil balaghah alal amsilati atas banyak-banyak contoh minal qur'ani dari Al-Qur'an wa aqwalir rasuli dan banyak-banyak tebuna para utusan wa ghairihima ban laina kaduana Qur'an wa aqwalir rasul min nasrin nyatana dari kalam nasar wa syi'rin ban syair wa yashtamilu ban mencakup hadal kitab panapa panika kitab ala tamhidin atas tamhid muqaddimah permulaan ala tamhidi ilmil balaghah atas permulaan ilmil balaghah atau pendahuluan ilmu balaghah wa salasati ulumin bentelok banyak-banyak ilmu kama akati pereng yali syangireng panapama atau sebagaimana berikut. Pertama, tamhid. Di dalam kitab ini tersusun ada tamhid, ada ilmu pertama, ilmu kedua, ilmu tiga. Apa saja tamhid dalam kitab ini, pendahuluan dalam kitab ini? Pertama, berbicara tentang tarikhuhu, sejarah ilmil balaghah, wa ta'rifuhu ban definisina ilmil balaghah, wa wadi'uhu ban pencetusnya ilmil balaghah, wa maudu'uhu ban objek pembahasan ilmu balaghah, wastimdaduhu ban sumber pengambilan ilmu balaghah, wa ghayatuhu ban tujuan ilmu balaghah, wa muqaddimatuhu dan muqaddimah atau pendahuluan ilmu balaghah. Ada tamhid di sini, ada muqaddimah. Apa tamhid? Tamhid itu adalah pendahuluan kitab ini, didahului dengan tarikh, ta'rif, wadi, maudu, istimdad, ghayah. Sedangkan muqaddimah itu adalah pendahuluan ilmunya, yaitu fasahah dan balaghah. Pertama, al-ilmul awal, ilmu pertama, yaitu ilmul ma'ani, ilmu ma'ani. Yahtawi mencakup panapa ilmul ma'ani samaniyata abwabin dak belu banyak-banyak bab. Ada 8 bab ilmu ma'ani. Ilmu sani, ilmu kedua, ilmul bayan yahtawi salasata abwabin, mencakup 3 bab. Ilmu salis, ilmu ketiga, yaitu ilmul badi, yahtawi mencakup babaini 2 bab, yaitu al-ma'nawi, badi ma'nawi, wal lafdi dan lafdi, badi lafdi. Warju banangar pasara kaula ayakuna dak kutuba hadal kitabu panapa paneka kitab nafi'an paneka se bermanfaat atau berguna liman bagi orang qaraah saya membaca pasal manhu da hadal kitab wallahu bentining Allah khairul musta'an paneka paling bagus zat seementain pertolongan, yang dimintai pertolongan. Wa iyyahu ban hanya ada Allah nasta'in minta tolong pasera nahnu kaula sateja. Wa zadana ban mukanambana pasar Allah nada kaula sateja ilman nafi'an da ilmu manfaat semanfaat. Wa wafaqana ila ma qasadana, wa wafaqana ban muka apareng pertolongan atau apareng taufik pasara Allah nada kaula sateja ila ma menuju atau dak pereng qasadna menuju pereng atau ilama dak pereng qasadna se mencita-citakan pasara kaula sateja atau sasaja pasara kaula sateja. Amin amin.
Tamhid pendahuluan, at-tamhidu fi kitabi ulumil balaghati, pendahuluan di dalam kitab ulumil balaghah yastamilu mencakup panapa tamhid ala sab'ati abhas atas 7 banyak-banyak pembahasan, yaitu tarikh, ta'rif, wadi'uhu, maudu'uhu, istimdaduhu, ghayatuhu, muqaddimatuhu. Pertama, di dalam tamhid pendahuluan kitab ulumil balaghah ini, yaitu membahas tentang tarikh secara singkat, tarikh sejarah ilmil balaghah. Wa hada tarikhun mujaz, wa hada bantining panika tarikhun panika sejarah mujazun seringkas fi ilmil balaghati di dalam ilmu balaghah. Nuqaddimu menyajikan pasera kaula saja ba'dal ulama, dak sebagian banyak-banyak ulama alladzi yang membahas pasera alladina fid dirasatil balaghiyati, dalam banyak-banyak pelajaran sepengsa balaghah, manduman halis inadham wa mansuran ban nasar, lina ta'arrafa safaja, agar supaya nata'arraf mengenal pasera kaula saja ala atwarihim atas banyak-banyak periodena ba'dal ulama al-mukhtalifah setepita, atau atas banyak-banyak masanah atau periode atau tahapan ulama al-mukhtalifah setepita. Faminhum, maka panika setengah dari ulama Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna. Tining Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna. Tuwfiya itu tuwfiya, diwafatkan atau wafat tahun 209 Hijriyah. Wa min ashhuri musannafatihi, ban panika setengah dari banyak-banyak paling masyhurah musannafatihi karyana Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna, ban panika setengah dari banyak-banyak paling masyhur banyak-banyak karyana Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Musanna al-majazul Quran, tining majazul Quran. Wa Abu Usman Amr bin Bahran al-Jahid, dan Abu Usman Amr bin Bahran al-Jahid wafat tahun 255 Hijriyah. Wa min ashhuri musannafatihi al-bayan wa tabayyun, ban panika setengah dari paling masyhur banyak-banyak karangna Abu Usman Amr bin Bahran al-Jahid itu al-bayan, tining kitab al-bayan wa tabayyun. Wa Abul Abbas Abdullah bin Mu'taz bin Al-Mutawakkil wafat 296 Hijriyah. Wa min ashhuri musannafatihi al-Badi'. Wa qala banatabu pasera Abul Abbas itu fi kitabihi, di dalam kitab Abul Abbas, apa katanya, wa ma jama'a qabli funun al-badi ahadun, banta mengumpulkan qabli sebelum kaula funun al-badi dak banyak-banyak fan badi ahadun pasera setong ulama. Artinya Abul Abbas ini mengaku tidak pernah ada ulama yang mengumpulkan ilmu badi sebelumku. Wa Qudamah, ban sebagian dari ulama Qudamah Ibnu Ja'far wafat 337. Wa min ashhuri musannafatihi Naqdus Syi'ri wa Jawahirul Alfat, dan kitab Jawahirul Alfat. Wa Abul Hasan Ali Ibnu Abdul Aziz Asy-Syahir bil Qadi Arjuljani, Asy-Syahir yang terkenal bil Qadi dengan julukan Qadi Al-Jurjani. Wa min ashhuri musannafatihi Wisatah bainal mutanabbi wa khusumihi. Wa Abu Hilal Hasan Ibnu Abdillah Al-Askari
Dan Abu Hilal Hasan ibnu Abdillah al-Askari wa min asyhuri musannafatihi as-sina'atain fi sina'atil mansur wa sina'atil mandum. Itu nama kitabnya. Wa Jamharul Amsal, dan kitab Jamharul Amsal. Wal Qadi Abu Bakrin Muhammad bin Thayyib al-Baqilani wa min asyhuri musannafatihi Ijazul Quran. Wa Abul Hasan Muhammad bin Tahir al-Ma'ruf bi Syarifir Ridha, al-Ma'ruf yang dikenal kalaban nama Syarifir Ridha. Wa min asyhuri musannafatihi Talkhisul Bayan an Majazatil Quran wal Majazatun Nabawiyah, dan kitab Majazatun Nabawiyah. Wa Abu Ali Hasan Al-Kirawani wafat tahun 456 Hijriyah. Wa min asyhuri musannafatihi Al-Umdah fi Mahasin Syi'ri wa Adabi. Wa Abdul Qahir Al-Jurjani wafat 471 Hijriyah. Wa min asyhuri musannafatihi Dalailul Ijaz wa Asrarul Balaghah, dan kitab Asrarul Balaghah. Wa Abul Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari wafat 538 Hijriyah. Wa min asyhuri musannafatihi Asasul Balaghah. Wa Abu Ya'qub Yusuf As-Sakaki. Wa min asyhuri musannafatihi Miftahul Ulum. Wa Diyauddin Ibnu Asir Al-Jazari wafat 637 Hijriyah. Wa min asyhuri musannafatihi Al-Mislus Sa'ir fi Adabil Katib Wasyair wal Jami'ul Kabir, dan kitab Jami'ul Kabir. Wa Jalaluddin Muhammad ibnu Abdurrahman wa huwa al-Ma'ruf wa huwa Bantining. Jalaluddin Muhammad ibnu Abdurrahman ini al-Ma'ruf panika saya kenal bil Khatib Al-Quzwaini, kalaban Khatib Al-Quzwaini. Wa min asyhuri musannafatihi, ban panika setengah dari paling masyhura karang banyak karangna Jalaluddin itu Al-Idah fi Ulumil Balaghah, tining kitab Idah fi Ulumil Balaghah. Wa Talkhisul Miftah, ban kitab Talkhisul Miftah. Wa Jalaluddin Asyuti, dan Jalaluddin Asyuti. Wa min asyhuri musannafatihi Uqudul Juman, kitab tining kitab Uqudul Juman fil Ma'ani wal Bayan. Wa kada Abdurrahman Al-Akhdari. Wa min asyhuri musannafatihi Al-Jauharul Maknun, tining kitab Jauharul Maknun. Nazman kalaban inadom, atau nazman hale seinadom. Nazman kitab Talkhisil Miftah li Jalaluddin Al-Quzwaini. Nazman hale menazamkan, itu kitab Talkhisil Miftah, kitab Talkhisil Miftah li Jalaluddin Al-Quzwaini andi Jalaluddin Al-Quzwaini. Jadi Jalaluddin Al-Quzwaini ini mengarang kitab Talkhisil Miftah, kemudian dinadamkan oleh Al-Akhdari menjadi Jauharul Maknun. Fasyarrahal ulama, maka mensyarahkan al-ulama'u pasara banyak-banyak ulama min kibaril mutaakhirin, dari banyak-banyak pembesar ulama mutaakhirin, minhum panika setengah dari kibaril mutaakhirin al-allamah, tining ulama saya paling alim, saya sangat alim, Ahmad Damanhuri fi Hilyatil Lubbil Masun, yaitu nyatana Ahmad Damanhuri fi Hilyatil Lubbil Masun, dalam kitab Hilyatil Lubbil Masun. Wa Ahmad bin Ibnul Mubarak fi Nuzhatil Uyun, di dalam kitab Nuzhatil Uyun. Wa Muhammad bin Muhammad Al-Jazairi fi Maudihis Sirril Maknun, dalam kitab Maudihis Sirril Maknun. Nafa'ana Allahu bi ulumihim, muka-muka memanfaat nada kaula sataja Allah bersara Allah bi ulumihim, kalaban banyak-banyak ilmu mereka. Amin ya. Jadi
Talkhisil Miftah ini dinadamkan oleh Al-Akhdari menjadi Jauharul Maknun. Kemudian dalam Jauharul Maknun ini banyak ulama-ulama kibaril mutaakhirin mensyarahinya. Di antaranya adalah Ahmad Damanhuri, Ahmad Ibnul Mubarak, kemudian Muhammad Al-Jazairi. Itu. Ta'rif ilmu al-balaghati, definisi ilmu balaghah. Ilmu al-balaghati tining ilmu balaghah huwa ya ilmu al-balaghah ilmun panika ilmu tubhasu se'bahas fihi dalam ilmun salasatu fununin panapa telok banyak-banyak bidang. Al-ma'ani wal bayan wal badi, nyata ma'ani wal bayan ban bayan wal badi ban badi. Kama arrafahu sahibu mujazil balaghati, kama akati perang arrafa saya mendefinisikan huda kama sahibu mujazil balaghati pasera singakungin kitab mujazil balaghah. Wa ilmul balaghati bantining ilmu balaghah indal mutaakhirin menurut ulama kontemporer munhasirun paneka terbatas atau teringkas fi salasati ulumin dalam telok banyak-banyak ilmu al-ma'ani wal bayan wal badi. Wadi'u ilmi al-balaghati pencetus ilmu balaghah. Wa Syekh Ahmad Al-Hashimi bantining Syekh Ahmad Al-Hashimi fi Jawahiril Balaghah dalam kitab Jawahiril Balaghah fassala paneka mentafsil basira Syekh Ahmad Al-Hashimi wadi hadal ilmi dak pencetus paneka ilmu kama akati perang yali si angireng panapayama atau sebagai berikut. Pertama wadi ilmi ma'ani huwa tining wadi ilmi ma'ani Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani paneka Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Wadi ilmi bayan huwa ya tining wadi ilmi bayan Abu Ubaidah alladhi dawana membukukan pasal alladhi hadal ilmah da paneka ilmu fi mujazil balaghati dalam kitab majazil fi majazil Quran dalam kitab majazil Quran. Wadi ilmi badi pencetusnya ilmu badi huwa tining wadi ilmi badi Abul Abbas paneka Abul Abbas Abdullah bin Mu'taz bin Al-Mutawakkil. Maudu' ilmi balaghah, sasaran ilmu balaghah atau objek ilmu balaghah itu maudu' hadal ilmi bantining objek paneka ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi huwa paneka tining maudu' hadal ilmi Al-Fadul Arabiyyah tu paneka banyak-banyak lapat sepengsa Arab bi'tibaratin mukhtalifah kalaban banyak-banyak tinjauan setepit. Istimdadu ilmi balaghah, sumber pengambilan ilmu balaghah. Istimdaduhu tining sumber pengambilan ilmu balaghah huwa ya istimdaduhu al-kitabul azim paneka kitab seagung Al-Quran wal hadisun nabawiyyus syarif ban hadis sepengsa Nabi asy-syarif semulja wa kalamul Arab ban kalam Arab. Wayatu ilmil balaghah, tujuan ilmu balaghah. Pertama tadawuku balawatil Quran, menikmati balawahnya Al-Quranil Karim wal hadis syarif ban hadis muljah waktifa'u atharihima ban mengikuti jejak keduanya. Berikutnya tamyiz bainal jayyid war radi, paneka membedakan. Jadi di antara tujuannya yaitu membedakan bainal jayyid antara sepekus war radi ban secuba min kalamil Arab, nyatanya di kalam Arab. Jadi kalam Arab yang jelek dan yang baik dan yang jelek itu bisa dibedakan. Syi'ran hala syi'ir wa nathran bin nasar. Ta'diyatul maknal jamil, ketiga yaitu mengungkapkan makna yang indah. Wadihan hala sejelas bi ibaratin sahihah kalaban ungkapan sesahih sebenar fasihah yang fasih.